Današnje predavanje će se odnositi na lečenje oboljenja štitaste žlezde. Nedostatak joda u ishrani je nekada bio najčešći uzrok bolesti štitaste žlezde, što se već odavno sprečava obaveznim jodiranjem kuhinjske soli. Danas su najčešći uzroci poremećaja rada štitaste žlezde autoimuni procesi, kod kojih organizam čoveka stvara antitela protiv pojedinih antigena iz štitaste žlezde. Najčešće nastaju autoantitela protiv tiroidne peroksidaze, koji se sreću do oko 10% odraslih osoba. Samo prisustvo autoantitela u krvi ne zahteva lečenje, ali kod takvih osoba treba najmanje jednom godišnje proveriti nivo tiroid stimulišućeg hormona, ili TSH, kako se ne bi propustila pojava hipo ili hipertiroidizma. Ako štitasta žlezda ne stvara dovoljno tiroksina, nastaje stanje koje nazivamo hipotiroidizam. Simptomi i znaci hipotiroidizma su umor, nepodnošenje hladnoće, to znači da se pacijenti žale da im je stalno hladno, porast telesne težine, opstipacija, bolovi u zglobovima, ili nazivamo to još artralgijama, suvoća kose i kože, usporen rad srca, gruba tekstura kože. Kad se koža pogleda, ona izgleda kao da je ogrubela, i to često pacijenti sami primete, i uvećanje štitaste žlezde, što nazivamo strumom. Hipotiroidizam se dijagnostikuje tako što se izmeri tirostimulišući hormon ili TSH i ako je on povišen u serumu, onda možemo da zaključimo da postoji hipotiroidizam. Ako je koncentracija tiroid stimulišućih hormona samo malo iznad normalnih vrednosti, onda je bolje sačekati još 6 nedelja i ponoviti merenje, nego da se pacijent odmah proglasi da je hipotiroidan. Tek ako je koncentracija i na drugom merenju iznad normale, treba početi lečenje hipotiroidizma. Kada su jako povišene koncentracije TSH hormona već na prvom merenju, to znači da lečenje treba započeti odmah. Kada je koncentracija TSH definitivno povišena, treba izmjeriti i nivo antitela protiv tiroidne peroksidaze kako bi se utvrdio uzrok hipotiroidizma, to jest kako bismo isključili postojanje ili potvrdili postojanje autoimune bolesti. Inače, nelečena hipotiroza predstavlja veliki rizik za nastanak kardiovaskularnih oboljenja. Stoga je hipotiroidizam jako važno lečiti kod svih uzrasta. Hipotiroza se leči nadoknadom tiroksina ukoliko je serumski nivo tirostimulišućeg hormona viši od 10 ml po litru. Dok pacijente sa nižim, ali ipak abnormalnim vrednostima TSH, ipak povišenim, ali nešto nižim nego ovim koje sam pomenuo, koji također imaju takozvanu subkliničku formu hipotiroidizma, treba pratiti i lečiti ukoliko dođe do ispoljavanja simptoma i ili znakova hipotiroze. Izuzetak su žene u reproduktivnom periodu koje planiraju trudnoću. Kod njih treba nadoknađivati tiroksin iako imaju subkliničku formu hipotiroidizma, bilo koja da je koncentracija samo da je povišena. U lečenju hipotiroze se primjenjuju tiroksin u dozi 50 do 100 mikrograma jednom dnevno na prazan želudac. To je prosječna doza. Međutim, uvijek treba početi sa nižim dozama, oko 25 mikrograma dnevno, posebno kod osoba sa kardiovaskularnim bolestima, posebno kod onih koji imaju koronarnu bolest, jer nagli porast metabolizma miokarda izazvan tiroksinom može stvoriti neravnotežu između potreba srca za kiselnikom i mogućnosti njegove dostave kroz sužene arterije, to jest provocirati napad angine pectoris. Kada se počne terapija tiroksinom, na nekoliko mjeseci treba kontrolisati nivo TSH i prilagođavati dozu tiroksina sve dok se nivo TSH ne dovede u normalan opseg. Neke studije su pokazale da nadoknada selena 100 do 200 mikrograma na dan ili 2 do 4 brazilska oraha dnevno smanjuju upalu i poboljšava kvalitet života kod pacijenta sa Hashimotovim tiroiditisom koji je najčešći uzrok hipotiroze. Hipertireoza se javlja ređe od hipotiroze. U kliničkoj slici hipertireoze dominiraju mršavljenje, teško podnošenje vrućine, pacijenti se stalno žale da im je vrućina, uznemirenost, lupanje srca, ubrzan rad srca, proliv, slabost mišića i tremor. Može se pojaviti i egzoftalmus usled otoka retrobulbarnog tkiva. Hipertiroza se dokazuje nemerljivim nivom TSH u serumu i povišenim vrednostima tiroksina i triotironina. Najčešći uzrok hipertireoze je Gravesova bolest, gdje postoje antitela protiv receptora za TSH hormon, za tirostimulirujući hormon, koja u stvari stimulišu te receptore, terajući ćelije štitaste žlezde da stvaraju veće količine tiroksina. Drugi uzrok hipertiroze su benigni i maligni tumori štitaste žlezde koji stvaraju povećane količine tiroksina i triotironina. Tiroiditisi, dakle virusne ili autoimune upale štitaste žlezde, također u jednoj fazi bolesti mogu izazvati hipotirozu, koja je obično prolazna, a pacijent može kasnije preći i u hipotiroidizam.
Gravesovu bolest u početku lečimo metimazolom ili tiamazolom, što je drugi naziv za metimazol, 15 do 40 mg dnevno ili propiltiuracilom 300 do 450 mg dnevno, podeljeno u 3 doze. Obično par godina traje terapija dok ne dođe do remisije. Od najvećeg je značaja da studenti zapamte da i metimazol, to je tiamazol, i propiltiuracil mogu izazvati agranulocitozu, a ponekad i aplastičnu anemiju, što su potencijalno fatalna neželjena dejstva. Iako se ova neželjena dejstva javljaju vrlo retko, treba u prvih nekoliko mjeseci lečenja kontrolisati često krvnu sliku, kasnije nešto ređe, i upozoriti pacijenta da se odmah javi lekaru ako osjeti gušobolju, pojavu afti u ustima, modrice ili krvaranje iz respiratornog, odnosno gastrointestinalnog trakta. Rano otkrivanje ovih neželjenih dejstava je ključno jer omogućava prestanak primjene lijeka i ranu terapiju agranulocitoze ili aplastične anemije. Druge mogućnosti lečenja su primjena radioaktivnog joda ili hiruška intervencija, subtotalna tiroidektomija. Od posebne važnosti također lečiti hipotireozu tokom trudnoće, jer je ona izuzetno štetno utiče na razvoj djeteta, posebno razvoj centralnog nervnog sistema, pa dijete može kasnije u životu da ispolji znake mentalne retardacije. Ako je majka imala hipotireozu pre trudnoće i lečila se tiroksinom, kada uđe u trudnoću njene potrebe za tiroksinom rastu za oko 30 do 50%, te shodno tome treba povećati i dozu tiroksina za 30 do 50%, posebno u drugoj polovini trudnoće. Također je neophodno redovno kontrolisati nivo TSH tokom trudnoće i korigovati dozu tiroksina prema rezultatima. S druge strane, ako je neophodno da se u trudnoći leči hipertireoza, od 2 raspoloživa lijeka bolje je koristiti propiltiuracil, jer tiamazol ima veći potencijal za izazivanje urođenih anomalija. Posebno su opisani defekti poglavine kod dece, majki koje su tokom trudnoće koristile tiamazol, odnosno metimazol. Činjenice su nešto što je najvažnije kada je u pitanju lečenje bolesti štitaste žlezde.